Assalamualaikum. Kanam si lan si lepada laitre ko isna maya. Ado ay gisi magtang yegim ne ko gi web camera de gine. Web camera makon sila adila ay habiro makon sila ngadilang ni habiro. Ado ga video quality si kam taw yam tang habiro ay setup po di fazena taw jedri abane. Ado hojin ki nalap ko ni ek thok pani ay gisi. Pipa mamne kari mong da lak pana. Ado yam na chawre mai camera se. Yam na chawre habdi ay ko gi kanum oire chum oi bagi kanum oira ba tu comment su sidadi loina comment ki replace wal be are bibam kare adi mamang da kanum lairamnina laptop lairamnina ai wakal da hal benu ngare ni mare khanjere wakal se do ai web camera se lawjrak pani khangi brani sino ba ibam grak se chai dir lai ri sem dir pedana madre matung gi benar grak su sem dir ko comment do tang to makol chila dem ta la ya biro ma me kuntra di join ore am like to kare ai ge si em thok pani ko isna ma aduga iran ama sung israel ki america ki ceasefire deal do camera si som da thamgani nei wakal da masi ki mathak chida monitor mathak chida masi lawjal bana farani ai ge sab da plus our ji clean kam tawi our ji pochi yabrahang makol du nungate makol ji kari gino mana hari sidama gi kanum kra yauri ane mandi haigali ko magi mic crack si pura ikoi gi sembagi wana bne adu som du makol ji ade ati mobile le to bne farini mare hi brother adu hajik da iran gi makoi gi hajik ki camera se gudi phai hai camera se gudi langi som da fajal lang ya bne aino walbe amne adu walbe atre iran gi hajik ki nuclear deal se asal dani masih lauthok ke ai ko second ang gusto na ko isno maya sidagi tawra ke sidna farani sidagi na farani ai wakal da kare de na monitor a jawdu lauthok re lansi isno maya hojik hari sinabu COD ib sunu ngai ai wakal da ib su yam sathina ngai ra ko kal ta sem ki to man jadi karikane matung se gajik tang chaw si hele ne makol hi brother yung hojik da ceasefire gi matang da 30 days 60 days haine lainra mim na bne numet kuntrani gi ceasefire tawrani adreidi numet kanum gi humfuni gi ceasefire tawrani ne iran amasung hojik gi america gi marak sida yamna breaking hoiba update ne pudra lapsri se iran gi hojik gi mohi gi parliament speaker kalibab se na hai dhrawa nuclear deal se hojik पूरा मखोई की न्यूज़ एजेंसी ईरान की न्यूज़ एजेंसी के आदेश फोंदो रखरबनी कनम से हजी की सिसफेयर डील से मखोई तौरोई सिना कैंसिल होई रे सिना पाकिस्तान ना हजी ईरान मनु द्वारी से सादरिम ना सिसफेयर डील सी की मतंगा अदो ईरान की तरफ ते की वाहिदो खरे तौरो है ना मदो अहा बदन बु मखोई ना हजी मखोई की अमेरिका की मखोई की मकोक चिंग मखोई सिना हारी सिना बु Iran da nuclear weapons se subtham tham bayar hosin ab subtham ek tham bayar hosin Iran da nuclear weapons se asida pallim na makoi na lamhel bagi di Iran da nuclear weapons se subtham tham bayar hosin ab asida na ba Iran na maning hali se uranium su Iran da tham bayar hoy maduga Iran ki nuclear facility asipun maksud tham bayar hoy na mukpo me yaw kra ba America ki taraf te kari ga di makoi su khujukula se punjal bara je samam taw kra aduna na ba makoi na makol kalei ba yaw aduna na ba ji ki dil se cancel ho jo bahut cancel ni aduma ko Pakistan ki mokhoji Asif Munir madre ama ma hoji laktri Iran da leiri Iran da gi thoru tung da kari statement pura puna hoji kudi mokhoji irna news sida phongdo khare hoji ki nuclear deal se mokhoji hoji ki ceasefire ki mata ki se loijan da na yaad rahne Iran ki taraf te gi to Al Jazeera da sumadu Al Jazeera da kudi phongdo rakri mokhoji sai gi kanam de ni phongdo rahu makoy press TV ay pra adun phongdo se masida Pakistan की तरफ से कुछ अमका है नालक के मतुंग दा अमका पावमा करेगा दी आप दे दम ला कने ने डोनाल्ड ट्रम्प अमका ने करेगा दिमाग सु इज्जत की कानून ने दन व्यापार ने दन डोनाल्ड ट्रम्प की सु इज्जत की व्यापार ने अदुन मा की सु हाय दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की आसिफ मुनीर मा की सु इज्जत की व्यापार ने पाकिस्तान की सवाज शरीफ नहारी से वो अमक्का अनी सुबह राउंड कनुम तरुपगी वानी मान हर से
सिदना कमेंट से रिप्लाई कम पीरिबनो आई खंजत्रे ई बसे सु याद रे सिदा आई बिसे ट्राई ने ए मुफाव तौद्री मैं मोरो बिया दे का टप ताई पाउ से ई से याब्रे हाय यार आई ने इब्सिने बु नापु मचु थोई को मैं हमने इब्सिने बु करी मंदर थोई से ये सिनी मोबाइल दुना फायदा इताव मैं मोबाइल दुना यामना फायदा सीगुम बसरे तौ बंदे दा मोबाइल दुना याम फाय अदरेदी ईरान की तरफ थी कि मक्का इजराइल की मखोई की स्पाई ड्रोन इजराइल की तरफ थी कि स्पाई ड्रोन हॉर्मुज़गन सारे मफम सिदा प्रोविंस था हॉर्मुज़गन प्रोविंस था ईरान ना इजराइल की स्पाई ड्रोन हम सु इंटरसेप्ट तौरगा लव थबगी वाने सिदा मान द इरानियन आर्मी हैज शूट डाउन एन इजरायली सर्विलेंस ड्रोन इन Hormuz province, according to Iran Mehr news agency. Asin Aman Hadisi. Hello? Hello? I phone am lak chale isna मैं मणिपुर दे नि लोखत रदी आमन नुंगाय रो वजा गुरुनी अमक्तंग वारी हमतंग साना की गई Hello? Hello? em tawari sana ki taw me hore lorang live thol ke waro bya de me apun